Braćo i sestre, pomaže Bog. Meni je drago što smo se mi skupili ovde večeras, praktično po drugi put, jer prošli put smo bili ovde u junu mesecu, kada smo slušali priče o košarama. Sada ćemo čuti priče, pesmi i recitacije, znači o košarama pre košara, zato što Kolubarska bitka koja je trajala mesec dana u jesen, odnosno u novembru i decembru 1914. godine bila je, što kažu, prava klanica, 22.000 poginulih i 91.000 ranjenih. O tome ćemo čuti večeras od ljudi koji su daleko više upućeni u tu tematiku nego ja, odnosno srpski svetionik, nas nekoliko. Srpski svetionik je nestranačko, neprofitabilno i nevladino udruženje koje je osnovano pre više od 2 godine u Batajnici, a zajedno smo prošli, što kažu, dosta toga, mnogo toga i videli i naučili. Obilazili smo neka veoma značajna mesta za srpski narod, ljudi koji su osnovali srpski svetionik i oni koji su se kasnije priključili. Obilazili smo recimo stratišta iz Drugog svjetskog rata, kao što je Jasenovac u zapadnoj Slavoniji, zatim Jadovno u Lici, Stari Brod u jugoistočnoj Bosni, kod Banja Luke, selo Drakulić. Sve su to stratišta srpskog naroda koja su u Drugom svjetskom ratu od ustaškog režima stvorena. Pored toga, vezano za Prvi svjetski rat, otprilike tako nekako i krenula naša priča, u smislu da smo prvi put 2014. godine u avgustu mesecu otišli u Šabac, gde se održavao 5. cerski marš. Tamo smo i mi dobili ideju da napravimo Kolubarski marš. Tad u to vreme nije ni postojalo ništa slično, da kažem, na Suvoboru i Rajcu, gde se zapravo i vodila Kolubarska bitka. Tako sam ja kontaktirao ljude iz turističke organizacije iz Ljiga, odnosno prvi kom mi se tu javio, to je Vladimir Ivanović, ovom prilikom ga pozdravljam. Tako da smo tu počeli da gradimo neku priču koja već nekoliko godina traje, gde smo išli u Lazarevac, u Ljig i evo ove godine prvi put idemo u Mionicu, ali ćemo, odnosno u selo Struganik, odakle će i početi Kolubarski marš, o tome ćemo kasnije reći par reči i završit ćemo na Rajcu. Pored toga, vodili smo ljude i prošle godine, ali i ove godine, vodili smo na Kajmakčelan, našu kapiju slobode. Tamo smo položili venac i to sve, ali smo bili i u Solunu, na Zejtinliku. Tamo smo bili i prošle godine i ove godine. U sklopu tih marševa ove godine, krajem maja, smo pokrenuli i Čegarski marš. Znači, to su sad već marševi, odnosno manifestacije vezane za srpsku nacionalnu revoluciju s početka 19. veka. Naravno, narednih godina ćemo nastaviti to da održavamo i da proširujemo. Zatim, učestvovali smo u nekim humanitarnim akcijama, nismo ih pokretali, ali kad su naša prijateljska udruženja, Udruženje Ličana zavičaja i Srpska solidarnost hranom i još neka udruženja koje su pokretali humanitarne akcije, tada smo se mi priključivali njima. I to nam je veoma drago, pa tako ćemo i u buduće raditi da se priključimo njihovim humanitarnim akcijama. Išli smo nekoliko puta na Kosovo i Metohiju da obiđemo naše pravoslavne i nacionalne svetinje. Znači, bili smo u Visokim Dečanima, u Pećkoj patrijaršiji, bili smo na Gazimestanu, u Gračanici i još nekoliko manastira na samom Kosovu i Metohiji. Tako da, eto, pozivam i vas da
pratite naš portal srpskisvetionik.org.rs gde uvek možete naći informacije o svim našim aktivnostima, jer mi smo udruženje koje se prva stvar samo finansira, a drugo samo na mesečnom nivou imamo nekih 10 do čak 15 aktivnosti. Pa tako kažem, možete najbolje na portalu da se informišete i da se prijavite, obično tamo i okačimo broj telefona na koji možete da se prijavite. Eto, toliko od mene za ovaj početak, a kasnije ćemo pričati više o Kolubarskom maršu. Živi bili!